bayirimo uyu murongo se tubonye abasirikare n'intare bayari abo nabakubeye. Ni mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 10 Kigarama 2025 Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yo irakomeje ndetse bamwe barahamya ko M23 ikomeje kongera imbaraga ndetse no kugenda yagura ibice igenzura. Tubonye nibo ariko nababeshe niba ari muri Uvira kuko ni Bukavu naho haga ibice bimeze kuriya ari uvuga ngo ni Uvira nanjye nabaje. Hari amafoto ari gusakara ku mbuga ngurukana bumenyi agaragaza ibice byinshi M23 yinjiramo. Kugeza ubu agace kitwa Katogota M23 irakagenzura, yaramanutse igera Rubarika ikagera ubugenzuzi, irakomeza Ruvunge ihagira ubugenzuzi, irakomeza Bwegera kugeza mpaka irakomeza Rubirizi, ahitwa Mutarure, ahitwa Nyakabere, ahitwa Kanyunda, ahitwa Sange, iramanuka igera ahitwa Kabunambo, ikomeza Runingo igera Ruriba. Kuri ubu birakomeza kugenda bigaragaza ndetse binavugwa ko iri kwerekeza ahitwa Kahwizi, ikomeza Kara, imanuka Kavimvira. Ubwoba ni bwinshi mu baturage, ni mu giroro zimwe mu mbuga nkoranyambaga zose nemeza ndetse zikavuga ko ibintu byamaze guhinduka. Uvira nanjye nabaje kureba ariko mbanza gushidikanya urumva ariko Uvira byo bice bimwe na bimwe bimaze uretse ko Kavimvira ku ruhande ho ntago baragira ngo bajye gufata umupaka. Niba mara gufata umupaka rero barahita binjira muri Uvira, barahita binjira muri ngayo ngo kwero banywanyi ni muze tubane kuri page ikomeye mu gitondo cya kare, tukaba tugiye kureba ko situation imeze ndetse nuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Tukaba rero tukomeje kugenda tubona amakuru agaragaza imigambi ikomeye y'ibiri kugenda biba. Hari ibanga rikomeye rya Evariste Ndayishimiye ryagiye hanze rigaragaza uko yateguye ibitero bikomeye bikaza gupfa ku munota wa nyuma. Na makuru y'ibanga oro bivugwa ko kuri ubu ngubu nyuma imbere yuko President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi aje Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya leta y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yateguye umugambi wo kugaba ibitero bikomeye ku ihuriro rya Alliance Fleuve Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero byari bigamije kwerekana ko ingabo z'u Burundi zongeye kugira imbaraga nyuma yo kwandagarizwa bikomeye mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko Ndayishimiye yashakaga gusubiza kuba yagaragaza ko ibi bice bongera kubigaragaza. Amakuru ari kuva mu gisirikare cy'u Burundi y'ibanga aravuga ko bamaze igihe kinini bashaka intwaro nyinshi zirimo iziremereye, aho mu ndwi iheze mu kigo cyahitwa Mukoni mu yahoze ari intara ya Muyinga hinjiye imodoka 30 za rukururana zikomeye zikoreye intwaro, zirapakururwa mu gihe cy'iminsi 3, mu gihe bivugwa ko umuyobozi w'umuryango Fdnb uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Pacifique Nininaze yatangaje ko bitandukanye mbere ubu igisirikare cy'u Burundi gifite indege zitagira abapilote drones kiri kwifashisha muri urugamba. Ati hari itsinda ry'abasirikare 8 bari bamaze amezi bigishwa gukoresha drone z'intambara ari mu kigo cya Muzinda. N'abasirikare 8 bakora iperereza rya gisirikare cy'u Burundi. Ndayishimiye yaragiye baravuze bati ubu za drone zisabwa gukora, bamwe bigaga kohereza ko zigomba koherezwa muri Kongo. Mbere yuko Ndayishimiye aja i Washington, leta y'u Burundi yohereje ku bwinshi abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Ibigo byinshi bya gisirikare by'imbere mu gihugu bisigaramo ubusa keretse abo mu mutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu BCPI na polisi militeri irinda umugaba mukuru w'ingabo. Ninazwe rero yagize ati hari undi musirikare wambwiye uti ibigo by'ukuri bisigaranye abasirikare mu Burundi ni 2 gusa,
ni BCPI irinda umukuru w'igihugu ifite nk'abagera ku 200, ni polisi militaire nayo irinda umukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime niyo ngabo, hariho nk'ingabo igihumbi gusa. Mbere yuko ibi bitero bitangira, abarwanyi ba FDC abamenye ko bagiye kugabwaho ibitero bikomeye n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza leta yaranira intwaro rusange ya Kongo n'imitwe bafatanya ya Wazalendo, nabo bahita batangira kwirwanaho ndetse no gupanga uburyo bagomba kwirinda ndetse no kurinda ibice bagenzura. Abaturage bo muri centre ya Kamanyora batangaje ko mu rukerera rwo kwigenekerezo rya kabiri kwezi kwa 12 babonye abarwanyi ba FDC benshi bamanuka bafite ibikoresho bihambaye birimo ibifaru n'imbunda ziremereye, basanga ihuriro ry'ingabo za leta. Muri urwo rukerera rero nibwo ingabo z'u Burundi zatangiye kurasa buhumyi ibisasu biremereye muri centre ya Kamanyora na Kiziba, basenye inzu z'abaturage, benshi barapfa abandi barakomereka batangira guhunga. AFC nayo yarashe ku birindiro by'ingabo z'u Burundi ikoresheje ibikoresho birimo za drone z'intambara, nuko abasirikare barimo Lieutenant Elvis nahishakiye bapfuye, nkuko nini nahazwa komeza kugenda bisobanura mu kiganiro ku muyoboro wa Fdnb. Ni mugero bivuga ko ingabo z'u Burundi n'iza Kongo Wazalendo FDL bakomeje kwamburwa ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo kuva mu ndwi iheze, aho AFC igenzura ibice bitandukanye ndetse kuri ubigeze neza mu ntera ibirometero 7 injira Uvira. Muyo Uvira ni igice cy'ingenzi cyane ku ngabo z'u Burundi kuko niyo nzira zanyuragamo zijya muri Kivu y'Amajyaruguru, iherereye mu ntara iri mu ntera y'ibirometero birenga 30 gato ugana mu majyaruguru ya Bujumbura. Biravugwa kandi biremezwa ko abasirikare Burundi bakomeretse bari koherezwa kuvurirwa mu kigo cya gisirikare cyitwa Guantanamo giherereye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, abandi bari mu bitaro bya gisirikare Kamenge, Tanganyika Care Clinic CMCK. Bivugwa ko ari iby'umugaba mukuru General Prime niyo ngabo nkuko amakuru abigaragaza. Ambaye ndetse bamwe naho urugamba rutaragira batangiye gufata utwangushye. Wenda nta ko Lieutenant Mbuyi yari yatangaje ko abaturage bagomba kuba batuze. Ubundi ubona biri guterwa n'iki ko Fardc iri gutanga ihurumure, ariko twavugana kuri teru kambwira ko ibintu byacitse byabaye ibindi. Fardc yaba irimo yigiza nkana nubwo kereka nko mu bice bimwe bya Kamanyora. Yego, ibice bya Kamanyora byo birasa nkaho biri mu mutuzo bitewe nuko umuvugizi mu bya Politique w'inyeshyamba za M23 yego, ubwo yahageraga byari kwa gatandatu. agera hehe? Agera i Kamanyora. Yego, niwe watanze ihumure ndetse ahumuriza abaturage. Bigaragara yuko bo bakomeje kugenda basa nkaho ubwoba bushira mo gakeya, ariko mu bindi bice aho M23 yohereza abayobozi bayo bakuru kugira ngo bagende batanga ihumure ko bikomeje kugenda ubwoba ari bwose. Ariko mu za Kamanyora Lawrence Kanyuka yarahageze atanga ihumure ndetse anababwira ko bagomba gutekana. Nyuma yuko atanze ihumure bwana Safari, byagabanyije abahungaga bahise babihagarika. Mu bigaragara birasa nkaho ho muri ako gace bahungaga batongeye kugenda bahunga, kireka abaturuka mu bice bisa nkaho bitari byagera n'ihumure. Yego, mu yandi makuru Safari wambwiye uti igihugu cy'u Burundi mu birebana n'ibikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa kiri kugenda cyongera imbaraga mu ruhande rwa gisirikare. Wambwiye uti mu Cibitoki hakomeje kuza amakamyo menshi azanye abasirikare. Ibyo bihagaze gute? Update nshya nize kuri ingingo umbwira ko nyuma yuko barashe mu Cibitoki kuri u Burundi nabwo bwakajije ingamba ku mupaka wabo. Ubwo ho bihagaze gute? Ni ingamba zikomeye cyane, ndetse ko hari amakuru ndi gutohoza kugira ngo umenye neza hari umuntu uri hakurya. Yego, i Burundi ntegereje kuba navugisha nyine nkuko gahunda zifashe. Yego, birasa nkaho igihugu cy'u Burundi cyatangiye gushaka imisada impande n'impande ititaye ko
bari kumwe n'igihugu cya Fardc, kuko nk'ubu ngubu urumva bakomeje kugenda bazana abasirikare. Urumva twikubitiro haje ingabo zaturutse muri Tanzania. Yego. Izi ngabo zaturutse Tanzania nakuye ko hajemo abasubmarine bazi by'amazi cyane bo, bivuze ko bagomba kugota ikiyaga cya Tanganyika. Tayari ubu ngubu bari Bujumbura niho bo basa nkaho bari izi ngabo z'abasubmarine za AVIS. Yego. Noneho ingabo zirwanira ku butaka zo n'ubundi nyine ziri kugenda ziruhukira za Kibitoki. Niho hari axe y'abasirikare benshi bagiye batandukanye izi ngabo z'u Burundi ziri kugenda zifashisha. Yego. Ubwo nuko nguko byifashe nyine nta cyari cyagaragara gifatika wagenderaho wenda ku buryo wahita uvuga ngo bimeze gutya na gutya. Yego. Ariko maginga ya 23 iri ku muvuduko ukomeye cyane. Yego, iri ku muvuduko ukomeye cyane, ndabyumva bwana Safari. Kugeza ubu twirwaneho iri gutangaza ko hari indege yarashe y'igisirikare cy'u Burundi. Byo hari amakuru wabo bifiteho arenze ayo twabashije kubona. Mu bigaragara impuha ni nyinshi. Yego. Nubwo hari gukora amapatrouille y'indege. Yego. Ariko bakomeje kugenda bataka impuha nyine. Bamwe hari ibinyamakuru urabizi mu kaduruvayi nk'aka ngaka ibihuha biraboneka nyine, bigenda biboneka ku bantu benshi. Yego. Kuko muri aka gace maginga ya uretse aba wazarembe bari barijanditse bajyaga gukora bisa nk'ubusahuzi. Yego. Ntago urugamba rwo rwari rwagera muri ya teritwari ya Fizi. Yego. Urugamba maginga ya ruri muri izo nce za Sange ahagana za Uvira, kandi nagiye nkwereka tacticoma y'ukuntu ibintu bimeze. Yego. Hano muri teritwari ya Fizi. Ya Fizi nakubwiye ko ari mu majyepfo ya Uvira mushyiriye kuri map. Yego. Ubwo nuko byifashe. Ibivugwa byo ni byinshi, ndetse abenshi ntabwo bazi tacticoma ingabo z'u Burundi ziri gukora. Zo zirasa nkaho zamaze kubona ko ihuriro rya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa n'abacanshuro. Yego. Bisa nkaho bagiye kubatenguha bitewe n'uko abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda bagwa mu mirwano ari benshi. Kugwa mu mirwano bari kugwamo wenda batezwe zambushi cyane ukurasana bisanzwe mu gihe bahanganye guerre proche. Ni ukurasana bisanzwe. Yego, kugeza ubu biri kuvugwa kandi biri no kugenda byemezwa bwana Safari ko bisa naho urugamba rwo gusatira Uvira. Kuba urugamba rwo gusatira Uvira ni nk'igiki kidasanzwe ubona cyakozwe, kuko mu gihe Uvira bisatiriwe n'imirwano ndatekereza ko birashyira ibyago bikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Ni igiki kiri kugenda gikorwa gishya gitandukanye n'ibyari bimaze iminsi biboneka. Reka dusubirayo inyuma ho gatoya. Ndumva ubu muvugizi w'igisirikare cy'inyeshyamba za M23. Yego. Yari yatangaje ko mu minsi 10 gusa umujyi wa Uvira bawushaka waba uri mu biganza mu maginga ya. Ubwo ni iminsi 8 iciyeho. Yego. Ubwo harabura iminsi nga 2 kugira ngo bihite bijya mu buryo. Nakubwiye ngo agace kasange kuhava n'amaguru ugendesha amaguru. Yego. Wakoresha amasaha 2 yonyine. Yego. Urumva nimba bagotagose aho hantu ubundi bisa nkaho n'ubundi bamwe iyo ugenekereje neza usanga bamwe baranagezemo uretse ko batari bigaragaza. Yego. Hari abakomando bo badakoresha imbunda, bakoresha udushoka. Uvuga ko barageze muri Uvira uretse ko bitari byatangazwa ko nyine Uvira bashaka kuba barayifashe. Yego. Ugendeye wenda mu birwanire hari impinduka zishobora kuba bitewe ni wenda n'uburyo ndeba ihuriro rya Fardc rikomeje kugenda bisa nkaho ricika intege, ariko igisirikare cy'ingabo z'u Burundi. Yego.
kikaba kiri gushaka imisada ikomeye cyane kugira ngo irebere hamwe uburyo yagira icyo itangaza gikomeye cyane kugira ngo irebe uburyo ki yakora ama-akse kugira ngo irebe ko yasubiza inyuma izi nyeshyamba za M23. Yego. Mu yandi makuru ubwana Safari biri gutangazwa ko hari n'indi mirwano ikomeye ikomeje kubera ikibati aha ni muri teritwari ya Warikare. Kuba izi axe zose zikomeje kugenda ziberaho mu rugamba turaza kwitega iki mu gihe muri Side Kivu urugamba rukomeye rurakomeye, ni mu gihe kandi no muri Nord Kivu naho hari uko turitega iki kugeza ubu? Icyo kwitega nuko iri huriro rya Fardc rishaka gutesha umutwe M23 kuko na za Masisi hari uduce tumwe na tumwe biri kugenda bigabaho udutero bitewe nuko imbaraga nyinshi ziri kugenda zisa nk'izijya mu Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ni ibintu bisa nkaho byaba twakwitega nyine ko bishobora gutuma noneho ice ku mpande zombi haba muri Side Kivu cyangwa Nord Kivu. Yego. Imirwano yakongera ikubura ndetse bikagorana cyane kuko imisada myinshi iri kugenda isa nkaho iri muri Kivu y'Amajyepfo. Yego, mu yandi makuru uherutse kumbwira uti M23 ifite abasirikare benshi kuri training wing Chanzu ndetse n'Urumangabo. Amakuru mashya agezweho kuri ibi by'imyitozo yo nayahe bwana Safari? Niko bimeze ni nako kuri bitewe nuko majinga ya ibice byinshi bikomeje kugenda bisa nkaho izinyeshyamba za M23 nubwo yagiye ifata ibice bimwe na bimwe ariko hari uduce itigeze ifata ariho tugenda tuvamo abasirikare b'ihuriro rya Fardc. Yego. Bishobora guteza akaga gakomeye nyine, nayo mpamvu ubu tuvugana inyeshyamba za M23 training zikomeje kandi zikomeje kwiyongera bitewe nuko bakeneye abasirikare benshi. Bivugwa ko M23 mu minsi yashize abasirikare bari babaye bake bitewe nuko bagiye bafata ibice bitandukanye kuko nta misada yindi ngo bafite iva ku ruhande. Yego. Ibyo rero bikaba bigaragaza neza ko ubu buryo barimo yego bwo gutraininga ndetse no kugira n'uburyo bwo kugira ngo bagende bagura ibi bice bagiye bafata. Yego. Kuko nka za Warikare hari uduce tumwe na tumwe batigeze bafata tw'impande ya Warikare. Yego. Bisa nkaho n'ubundi biba bitaboroheye cyane gukontorora umutekano mu duce bagiye bafata bitewe n'ubuke bw'abasirikare. Yego. Ubwo niyo mpamvu bikomeje kugenda bigaragara ko izi nyeshyamba za M23 zikomeje kugenda ziyongera ndetse zikomeje kugenda zishaka nyine umutsada biturutse mu buryo bwo kwifasha bo ubwabo. Yego. Nuko byestaye ariko mu bigaragara hatagize igihinduka uno munsi mu masaha y'umugoroba cyangwa mu masaha y'urukerera. Yego. Byaza guhindura isura turakomeza dukurikirane neza uko byifashe kubera yuko uburyo ingabo z'u Burundi zafashe umwanzuro. Yego. Ndetse zikaba zakusanyije abasirikare urumva zagiye zibona n'imisada, ariko hari bamwe bagiye bavuga ko hari n'abandi bagiye baturuka mu zindi nce. Yego. Tutari twamenya neza, urumva ko bamaze kwikusanya neza, barasa nkaho bo bavuye ku byihuriro rya Fardc bagiye gufata ingamba zikomeye kugira ngo barebe uburyo ki bakwikiza uno mwanzi ukomeje kugenda bakubita ababaza. Bwana Safari, hari andi makuru avuga ko M23 yabikomeje no kugenda yubaka ikoranabuhanga ryo kugenzura cyangwa se ry'ubugenzuzi bw'ikirere mu bice byo muri Side Kivu. Zo amakuru bifiteho nayahe? Aho ngaho ko byarangije gukonfirma, ahubwo byari byatangiye no kuba byashaka kwinjirira n'ikoranabuhanga rya Bujumbura. Yego. Ibyo ni ibintu byarangije kwikonfirma. Bivuze ko bijyanye n'amakuru n'ubundi twari twatangaje anavuga yagaragazaga uburyo ki ku kibuga cy'indege cy'i Burundi nabo bakomeje kugenda bavugurura ibijyanye n'imicungire y'umutekano bitewe n'amakuru agaragaza uburyo ki coalition ya M23 ndetse na
MRDP twirwanaho bashobora guhungabanya Bujumbura? Niko byifashe rwose, ni nako binameze. Naho kuri tugenda tugana no ku musozo ku mupaka wa Kavimvira kubambukaho bihagaze gute kugira ngo Burundi bubashe gucekinga ko nta mwanzi ushobora kuba yari kwambuka agamije guhungabanya umutekano w'u Burundi? Oya, umutekano ho ni wose uruzuye. Yego. Mu bigaragara birasa nkaho bamaze gukonfirima nyine bafite uburyo bari gucekinga. Yego. Kuko nibo bari gukontorora gusa, birasa nkaho ho ku ruhande rw'ihuriro rya Fardc nta muntu uri gukora. Yego, bwana Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego cyane, murakoze. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atusuye barabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Reka dusoreze ngaha tubashimire cyane udukurikiye bwa mbere, ucyonde sabone dukomeze kubana no mu yandi makuru akomeye tugenda tubashyikiriza. Hasta la vista.